καινούργια νοημία, μια καινούργια τρικυμία και ένας άλλος πυρετός. Και τώρα η Ελένη θα μας φέρει μια ανάμνηση από την Αλβανία του 1977, όταν η Μαρινέλα ήταν στα Τύρανα. Εγώ τις αναμνήσεις μου τις έχω ρίξει σε ένα χαρτί. Ήμουν 18 χρονών και τώρα οι εικόνες περνούν μπροστά στα μάτια μου σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος. Εγώ τη Μαρινέλα δεν τη γνώρισα εκείνη την ημέρα. Εμείς την είχαμε ήδη μέσα στα σπίτια μας. Την είχαμε μέσα στις καρδιές μας. Την ακούγαμε από μικρή, από ένα ραδιόφωνο, η Λυρία, να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα και εμείς περνούμε στους δρόμους με το κουφάν στους ώμους. Και μετά ήρθε το καλοκαίρι του 1977, στην πόλη μου. Ζέστη, εκείνη η καλοκαιρινή ζέστη που μένει απάνω στο δέρμα και στις αναμνήσεις. Θυμάμαι το ανοιχτό στάδιο, θυμάμαι τον κόσμο. Τόσο κόσμο, λες και όλη η πόλη εκείνη την ημέρα είχε βγει από τα σπίτια της. Βρέθηκα στο Ηρώδειο 29 Αυγούστου 2022 για να απολαύσω ένα ονειρεμένο πρόγραμμα. Θυμάμαι ακόμα τη στιγμή που έζησα, τα φώτα, το κόσμο, την πέτρα, τον ουρανό από πάνω και ξαφνικά βγήκε στη σκηνή η Μαρινέλα και ένιωσα σαν να χαθήκαν δύο ζωές, η ζωή που άφησα πίσω και η ζωή μου εδώ. Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει η συλλογή σου, δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου κι ό,τι θέλει η συλλογή σου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε περιμένω να έρθεις με ένα τρόπο να έρθεις στο μικρό το καλοκαίρι που λάμει τα στέλνει με φως ρυθείς, με φως ρυθείς. Εσύ να πάσεις σαν βλέπω την τέτοια, είσαι περένταση που βλέπω τη συνέπεια. Μου είπες πάντα έτσι θα μου, μη μ' αγγίζει πως θα καείς. Όμως θέλω να σ' αγαπώ, ό,τι κι αν πεις. Στον αρκοπέδιο που ζεις να περπατώ, τολμώ μέσα στο τούνελ που περνάς να ακολουθώ. Τολμώ να με αντίγαλος δικό σου σ' αγαπώ. Τολμώ όσο δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ. Τολμώ
ngritjes personale tra lei e Pino, tolnisate e ta katapelate. Ma mendja që as ju vetë fillim, palele të tjere që ju keni ndjekur hap pas kapi, nuk e prisni ju të ishit ngritur vetë shumë personalisht. Ju do të sill Sofia Çabiri nuk është vetëm një psikologe artiste. U e vërtetoi edhe sot që është një prezantuese profesioniste. Dhe të mos japësh një përqafim, nuk bëhet. Gati pyetje, s'ka ndonjë gjë. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε όνειρο, σε κάθε αγάπη, σε κάθε αποχωρισμό, σε κάθε δύσκολη στιγμή ή χαρούμενη στιγμή της ζωής μας. Αυτή είναι η Μαρινέλα. Η ζωή μας και τα τραγούδια της δεν μείναν μόνο εδώ. Αυτά έγιναν ανάμνηση. Έγιναν παρηγοριά, γέφυρα ανάμεσα σε λαούς. Και για πολλούς ανθρώπους, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι της ξενιτιάς, η φωνή της έγινε ένα κομμάτι σπιτιού μακριά από την πατρίδα. Përshëndetje miq, unë do flas në shqip. I uroj mirëseardhje. Është një kënaqësi shumë e madhe për mua këtu sot të ndodhem sepse kam emocione shumë të veçanta. 10 vjet më parë ndodhesha në këtë sallë. Ishte data 4 shtator. Ishte shenjtërimi Nën Terezës dhe ne vendosëm që po te kjo sallë të bëni një aktivitet. Dhe unë përpoqja shumë të vinim këtu dhe të mblidheshim dhe të organizonim këta aktivitet. Pirja në telefon, njerëz, dërgoja emaile, bëja shumë veprime të tilla dhe të tërë prisën të shikonin se kush ishte Elona, që kishin biseduar vetëm në telefon. Dhe kur erdhën, pan Elonën, 8 muaj, 7 me një bebe të vogël që priste të lindste dhe u çuditën, thanë si ka mundësi që arritet të bëje një aktivitet në këto kushte, por ne sigurisht që do ja dalim, sepse ne jemi gra të forta. Vite më përpara, Marinela ka ardhur në Shqipëri. Ishin ato vitet që nuk kishim mundësi të
Tokische kontakt met Marinella met muzikën. Ishte një 1977. Por ajo arriti që të sillte të çante ato kupin dhe të sillte artin e saj. Edhe ne që erdhëm në Greqi, sollëm një pjesë të artit tonë, sollëm atë kulturën tonë, sollëm me familjet tona, me dashurinë tonë, me përkushtimin tonë, arritëm të tregonim që nuk jemi thjesht gra punëtore, dhe nuk jemi thjesht ato gra që erdhëm atëherë me lodhë të sy të trembura, me fëmijë punëtore, por ja ku jemi sot, zonja të vërteta, aktiviste, sipërmarrëse. Çdo njëra në fushën e vet është histori më vetë suksesi. Këti disa të importa që i pati thelume είμαστε σύλλογος αλβανικής συνότητας και θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση για την Μαρινέλα. Και άκουσα μια φωνή που είπε «Ευχαρίστως, σαν το σπίτι σας, χαρά μας μεγάλη». Και αυτή είναι η οικοδέσποινα του σπιτιού. Συγκινήστε πάρα πολύ, κυρία Κατάρα, πάρα πολύ. Τιμή μου που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων που ανήκουμε στον Οπανδάνο. Μεγάλη τιμή και χαρά να μοιραστούμε αυτό το υπέροχο που κάνετε μαζί. Γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η Μαρινέλα, που ήταν πηγή έμπνευση, ενδυνάμωσης, στήριξη, εξωπρέπειας οι γυναίκες, γίνεται εδώ στο Μελίνα. Και λέγεται Μελίνα γιατί. Παλιά από αυτό που ήταν το εργοστάσιο που φτιάχναν καπέλα, υπήρχε ένα σημαίο Μελίνα, αφιερωμένο στη Μελίνα. Άλλη δυναμική γυναίκα. Οπότε πώς τώρα αυτό ταιριάζει, φοβερό, έτσι. Και έρχεται εδώ η κυρία Κατάρο, φοβερή γυναίκα, έτσι. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε εδώ και να ακούσουμε τον κύριο Edmond Gouri, πρόεδρο της Αλβανικής Διασποράς στην Ελλάδα, και να μας δώσει το δικό του λόγο, το χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Κοίτα πως θα φέρνει η ζωή. Το 1977 ήμουνα το Μάικελ της. Έρχεται κάτι καινούριο στη χώρα μας, κάτι που ήταν ξενόφερτο. Για ορισμένους ήταν γνωστό, για τους περισσότερους άγνωστο. Είχαμε την τύχη αργότερα να ακούσουμε μια αποστολή για τον Παύλο, Μαρινέλα, κάτι που αφήσανε τα φώτα τους. Θαμπόσανε όλη την κοινωνία που άφησαν στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είμαστε από τους τυχερούς που, τουλάχιστον εμείς που είμαστε στην Ελλάδα, οι όσοι καταφέρουμε να δούμε και από κοντά. Διότι τέτοιες προσωπικότητες, όπως η μορφή της Μαρινέλας, είναι άνθρωποι με προσωπικότητα που έχουν περάσει όχι το προσωπικό τους, όλη την κοινωνία που είναι στην Ελλάδα, αλλά με τη φωνή τους κάθε διαβασμό και να χρησιμοποιήσει κάθε κοινωνία. Και ευθύνω την άκρη του λόγου, δεν θέλω να κατηγορήσω, γιατί βλέπω εδώ ανθρώπους που έχουν εκλευρέψει το μεγάλο μαθητής που τιμήθηκε πρόσφατα στο ΑΕΤΟ. Ο Νίκολα Λάμπρο μιλάει η πορεία του, μιλάει η οθόνη που μας έχει εκπροσωπήσει, μιλάει η καρδιά του, γιατί το έχουμε δει και το επιδείξει, ο Λοβιτράν. Τόσες φωνές, τόσες γυναίκες που για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταφέρανε να βγουν από αυτή την κοινωνία που πολλές φορές τους καταδεικνύει με το δάκτυλο και πλέον όχι μόνο έχουν σταθεί στα πόδια τους, αλλά είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τουλάχιστον στη δική μας κοινότητα και αυτό είναι προς τη δική μας πράγμα. Αυτό έχω την όρεξη και τη θέληση να πάμε παραπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και συγχαρητήρια την μια φορά και την πιο ιστορία. Και μας το έφερε εδώ και είναι σαν να το έχουμε όλοι μας. Μας ανεβάζεις, κύριε Νικόλα Λάμπρο, και μας πας ψηλά. Με πολύ αγάπη και ιδιαίτερη τιμή σε καλωσορίζω εδώ για να μας πείτε την ανάμνησή σας. Μια υπέροχη ανάμνηση από τότε με την Μαρινέλα και μας την φέρνετε σήμερα εδώ ζωντανά. Σας ακούμε.
Καλησπέρα. Τώρα αυτά τα λόγια με κάνουν να κοκκινήσω. Γιατί ποτέ μου δεν θεωρούσα που θα ήμουν αυτός. Αγαπώ την τέχνη, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ την πατρίδα, αγαπώ τις δύο πατρίδες, γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα και γι' αυτό πονάω εκεί η Αθηνά. Σας αγαπάω πολύ. Βγάλε το μαύρο σου μαντίλι και θα ξαναγυρίσουν τα παιδιά. Και αν σβήσει ο χρόνος, το καντήλι, μέσα μας θα καίει η ελευθεριά. Πού πάνε εκείνα τα παιδιά της Θήρας και του Βορρά που πέθαιναν για ελευθερία. Εκεί και όλοι ακούγαμε ελληνικά. Ακούγαμε ελληνικά και το ραδιόφωνο ήταν στο τέλος. Κάποιος εκεί κομμωμένος παλιός ή βαλμένος έκανε και παρατηρήσεις. Αλλά εγώ λέω που αυτά τα τραγούδια η νεολαία τα άπλυε πάντα. Τα άλλα τα λόγια, φίλοι μου, Καρισέμου, σας παρακαλώ, μην με συγκινείτε ακόμα, δεν μπορώ. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα μιλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν κακός κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Κάποιους καρδιάς σου είναι ακουσμένοι, τους πανάγωνο τα βρήκα στα νησιά. Τη νύχτα σαν η αγκαλιά σου, στην έρημο ανοίγει η εκκλησιά. Αγάπη τους καρδιάς κοντά κρουσμένη, πανάγωνο τα βρήκα στα νησιά. Είσαι κοντάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Σαν με ρωτήσουν κακός κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι κοντάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Αν με ρωτήσουν κακός κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι κοντάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν κακός κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Ξέρω, μία μισή ώρα τι πέρασες. Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου. Μπράβο σας, μπράβο. Ευχαριστούμε. Mio padre è due figli, non può, non li può andare, non li Sabato toglie il libro di successo. Başımın tutuyor da tam bir takı var. Atëre, por ti.
Mirëmbrëma Teuta. Mirëmbrëma Agata. Mirë se të gjejmë sot në këtë ambient. Dhe doja të më thoje 2 fjalë për natën e sotshme, që ishte një natë e veçantë. Të dëgjova dhe mu rënqeth mishi me këngët e tua që buqiste salla këtu. Kur e mora përsipër këtë gjë, kur e morëm të gjithë bashk, ishte një diçka e veçantë dhe thash jo, nuk mundemi. Se vërtet këngët e Marinelës janë të pakapshme. Por u munduam. I prekëm pak sa, jo tamam ajo që duhej. Pse mua më duk sikur Marinela ishte sonte këtu me neve. Kjo është kënaqësia më e madhe sepse vërtet dëgjova nga shumë si ty që më thanë këtë gjë dhe jam shumë emocionuar dhe jam shumë krenare dhe për veten time që ja arritëm që të delni mban kësaj gjëje. Falenderojmë shumë. Faleminderit, shumë faleminderit. Ndodhemi pikërisht në portretin e Marinelës, e realizuar nga artisti jon, komunitetit ton, Librand Rami. Librandin e takojmë me bashkëshorten e tij dhe ajo ishte prezente sot në këtë mbrëmje. E veçantja e kësaj mbrëmje ishte inaugurimi i kësaj vepre. Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte që kjo vepër do bëhesh dhurat në këtë qendër artistike. Po. Si të lindi kjo ide që ta bëm Marinelës si portret dhe ta dhurosh, se zakonisht artistët veprat e tyre i mbajnë fort se i quajnë si fëmijën e tyre. Patjetër. Si të doli kjo ideja dhe dëshira për ta dhuruar në këtë qendër artistike? E para njerë faleminderit dhe respekt që u gjendëm përsëri dhe me këtë rast themi edhe 2 fjalë. Ishte një kërkesë në fakt për aktivitetin, por piktura dhe muzika u bën bashkë sonte dhe u krijua një show i veçantë. Kjo do të thotë që ai trekëndsi i madh i artit, poezi, muzikë, pikturë u bashkua edhe këtu sonte. Tani për sa i përket që ta dhurosh me një fjalë këtë gjë, ta dhurosh këtë gjë tek kjo qendër, është një kënaqësi e veçantë. Sepse arti ka, ashtu si se the, që mbahet se është si fëmia im, por arti ka edhe një gjë shumë të bukur, kur thoshte edhe piktori jon i madh Skënder Kamberi, kur dhurohet, shumohet. Faleminderit. Do pyes dhe pak bashkëshorten, që ta realizosh këtë ti ke ndonjë orë të tëra. Sa të kam mbështetur bashkëshortja për të gjithë veprat e tua, po sidomos për këtë vepër? Mundohem ta mbështes kur ka nevojë. T'ja kem të gjitha gati, fjalë çfarë duhet për të realizuar atë që do. Pikërisht sot unë Tek artistët janë heroina, janë bashkëshortët që ndodhen mbas. Shumë e vështirë të kesh një artist të pranë. Kjo është e vërtetë. Të falenderojmë që i kushton kohë dhe vëmendje që artisti të bëjë këto vepra. Unë pikërisht sot për këtë vepër jam ngritur shumë shpejt, orët e para të mëngjesit, rreth orës 3 të mëngjesit pothuajse. Mirë po kur vajti ora rreth 4:30-5, pashi avash po njitesh i shkallët, ishte gresa dhe më solli dhe kafen e mëngjesit. Ishte një shplodhje. Pastaj vazhdova deri nga ora 7-8 i mëngjesit që doli dhe vepra. Urime, përgëzime. Faleminderit. Miru takofshim në ekspozitën e radhës. Patjetër. Që do flasim pak më vonë bashkë se kur qysh dhe çfarë do veprojmë. Po. Faleminderit. Faleminderit dhe unë. Shumë faleminderit. Kam tu pranë kryetarin e diasporës, zotin Edmond Guri. Zoti Edmond, kjo mbrëmje sot për ty është shumë e veçantë, se edhe pse je kryetari i diasporës dhe i ftuar, pikërisht ke edhe një rol tjetër në këtë, bashkëshorti i Elonës, që është kryetarja e organizatës Jeta. Ishte një mbrëmje fantastike dhe do mbetet gjatë në mendjen tonë me këngët fantastike. Dua 2 fjalë nga ty kështu për të na i dhënë një atmosferë. Ishte një mbrëmje speciale, jetës të veçantë, një mbrëmje që na kujton ndonjëherë që vetëm si shoqëri jote që nuk kemi kujtesë shkurtër, kemi shumë gjatë, që kemi memorie, që kemi vlera shoqërike, që kemi impuls si shoqëri, por edhe dim të respektojmë dhe të vlerësojmë më tepër dim
të çmojmë dhe atë për të mesazh shoqërisë kemi zgjedhur të jetojmë që ne kemi mundemi dhe mundem shumë të tepër dhe nuk harrojmë një njohje. Marlela ishte një këngëtare e cila ishte një impulsivitet dhe një risi për shoqërinë shqiptare, për një shoqëri të izoluar që nuk shkonte për të kufire. Dhe më duket se ishte edhe një urë që lidhi dy popujt, dy kultura. Shkëndija e cila hapi një epokë të re edhe në raport me dy vendeve, por që mbeti thellë në memorien e popullit shqiptar. Dhe mendoj sot organizata jeta dhe presidentja Rona Katara me gjithë të zonjat e respektuara, që siç ne e ndoqëm nga afër, na bën të projektojmë emocione të veçanta dhe mendoj të ndihemi shumë mirë si pjesë e pandarë të shoqërie, që do të thotë ju falenderoj për derën që më hapur aq më tepër, ne në shenjë me njohje integrohemi në shoqërinë tonë duke respektuar figurat më emblematike që kanë kaluar kufit e botës së mëdha. Faleminderit. Falenderoj dhe unë. Jo qëllimisht e lash për në fund fare Sofia. Sofia është zonja që organizoi gjithë të mbrëmjet të veçantë. Ishte diçka fantastike. Mua më duk sikur Marilena ishte në mes nesh në këtë mbrëmje shumë të bukur. Sofia të përgëzoi për këtë mbrëmje dhe dua edhe nga ty dy fjalë sa e lodhshme ishte për ty, sa mund, sa sakrificë dhe si të duk rezultati i sonshëm. Faleminderit që ishit këtu me neve për mbështetjen, për këto ikonat e bukura që morëm të gjithë bashkë. Pragmatika, me të vërtet Marinela ishte këtu me ne sot, sepse zëri i saj është ai që do ngelet, është ai që na ka shoqëruar në çfarë do lloj hapi të jetës sonë. Ishte e lodhshme, po, që të përgatisje diçka të tillë. Pistevo, besoj se Mbrëmja arriti qëllimin. 100% besoj. Në rregull, faleminderit, pragmatika. Jam një çike emocionuar tash. Por ajo që ngelet është kur punon me zëmër dhe kur punët dhe ajo mbështetja nga gratë e grupit, sepse ajo që bëhet nuk është në bazë atomike, si njeri vetëm, është si logjiko, është e përgjithshme. E futë një çik greqisht më fal. Por puna e grupit, gocat, ishin ato që dhanë atë përgatitjen e tyre që të kishim këtë përfundim që kishim sot. Unë kam ndjekur dhe mbrëmje të tjera të juaj të rritjes personale, të grupit të rritjes personale, por besoj se kjo mbrëmje ishte vërtet një rritje akoma më lart të gjithë grupit. Ky është qëllimi një mesazh dua në fund. Çfarë mesazhi la kjo mbrëmje sot për të gjithë të pranishmit? Qëllimi jo në jetë është të ecim përpara dhe të rritemi emocionalisht. Dhe kjo gjë bën që njerëzit të shikojnë atë potencialin e tyre të brendshëm, ta prekin dhe ta nxjerrin në sipërfaqe. Kjo bëhet me punën personale, të shpirtit, të vetes tonë. Dhe u duk sot edhe kjo gjë. Faleminderit. Faleminderit shumë Sofia dhe edhe një herë përgëzime për këtë mbrëmje të veçantë. Faleminderit.